Kemudian selanjutnya izin pimpinan, saya ingin sedikit bertanya kepada mungkin Calvin saja ya, karena hanya ada Calvin di sini. So Calvin, can you describe what do you feel about this naturalization process? Are you feel happy? Are you feel proud? Because you finally become an Indonesian citizen, following your parents as Indonesian also. And the second question is, because you will be an Indonesian citizen, can you sing Indonesian national anthem, just a little bit maybe, in front of us right now? Because Indonesian national anthem is our pride, so I hope you can sing together maybe with us. Thank you. Terima kasih pimpinan, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum saya serahkan kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, ada beberapa catatan untuk saudara Kelvin dan Jen. Pertama, nanti kalau sudah belum, ini juga sebentar dulu, tanggung. Nanti kalau sudah jadi warga negara Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia. Kedua, harus hafal Pancasila. Ketiga, harus hafal lagu Indonesia Raya. Masa nantinya bisa yang ini ya. Dan yang terakhir harus belajar budaya Indonesia. Silakan Pak Kelvin untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Rosi. Silakan. First, the whole night I learned the Pancasila and the Indonesian anthem. That's why I'm a little bit tired, because I learned almost the whole night. But the anthem is a little bit too difficult. But to answer your question, I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. So that's my answer on your question. Maaf pimpinan, maybe can you follow us just word by word. Hiduplah Indonesia Raya. Can you follow me? Okay. If you sing, I follow. But Okay. everybody have to sing. Okay. Also, so Jens have to put the sound on. I hope everybody will sing Indonesian anthem with me. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia. Oke, bisa ternyata. bisa ternyata pimpinan. Oke lah, tinggal mungkin belajar ke depannya. Oke ya. Baik, sudah banyak pertanyaan dari kawan-kawan dari semua fraksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.